Welkom terug. Tuisgesels nou met Hiten Keshef, die stigter en die bedryfshoof van Unconventional CA, 'n konsultasiefirma wat daarop fokus om entrepreneurs te bemagtig. Thank you, Peter. And yes, of course, Hiten, welcome to the Good Morning, Goeiemorgen, Good Morning. Thank you I almost wanted to say Goeiemorgen, South Africa, but it's not that show. Hiten, what is Unconventional CA? Let's start there. So we're a startup hub that helps support the development of startups and SMMEs in South Africa, both in the community and in the urban areas. It stems up with providing them with a variety of support services from business coaching, and we partner with corporates to develop entrepreneur development programs as part of their BEE requirements and align that with ESG and CSI interventions. Oh, wow. Oh. So let's quickly go there. So you actually had a brainwave where you said, I'm actually tired of doing the old traditional stuff. Okay, so you call it aha moment. Yes. Okay, if I pronounce it right. Aha. So what happened in that moment and why did you go in that direction? So, you know, they always classify you as a CA being a bean counter, this traditional number crunching guy. We're very stern to the book. You know, there's no humor, sense, and humanitarian side to you. So that's that aha moment that came in 2019 when I got into SAICA's Top 35 Under 35 and then into the Topco Youth Top 40 leaders. Okay. And I just had to take a step back to say, you know, if I'm going to stand for these prizes and that, what is it that I'm going to really make a difference to in this country? And our country is plagued with a lot of socioeconomic issues itself. You know, we have these unemployment challenges. There's a lot of youth that can't get jobs. More than 60%. Yeah, and those challenges were what surfaced to my mind. And I said to myself, if I'm really going to stand for an award, I want to do something that's going to change this country for the better. That's inspirational, man. So you actually talk a lot about Silicon Valley mindset. What does that mean for South African entrepreneurs? So as exactly your point, we always compare ourselves to like first world countries, and we have this mindset that we need to be a first world country. Yes, we realize in South Africa, we are a third world country with first world infrastructure and potential. So the mindset part around the Silicon Valley is we know there's a lot of money and a lot of startups that come across in that space. You know, the next unicorns, for a better word, your Facebooks, Instagrams, etc. But the fundamentals behind it actually lie with you as a human being. And when you work with yourself and your belief system as an entrepreneur, and you learn to realize that there's nothing that can stop you from succeeding, besides you being your best friend or your worst advocate, you can then get what you want. And that Silicon mindset comes in with the methodology with which we work with entrepreneurs. We don't just work on your business as an entrepreneur. We actually work with you using psychology and neuroscience methods to help tackle things that might be holding you back in your belief systems that you unconsciously aren't aware of. Oh, that's very nicely said. But let's say now, for instance, I have this unicorn idea. Okay, I love that word unicorn because it's that specific idea that can change the world, of course, but you just don't know where to start with that. So if I have that unicorn idea, for instance, how do I tap into your system? So on our website, right, we have some tools. We've got a hub that actually provides a whole lot of resources from educational content to actual templates and tools that you can then use as a starting guide for yourself. You can also book a free session with one of our consultants there on the website. And what we do is when you book that session, we've got a platform called Ember 360. It's a diagnosis tool. It's like going to a doctor if you're sick to say what's wrong with you. The diagnosis tool actually provides you an analysis of where your strengths are, where your areas of weaknesses are, and then formulates a development plan for you to say this is what you need to be focusing on in order to kickstart this journey. So there's a methodology that we then use. Once they've completed that diagnosis, we'll then formulate what plans need to be implemented to kickstart that itself. In an ideation stage, my advice to any entrepreneur out there, first go and find the market demand. Don't even worry about anything else, because if there's no one to buy the product or service, then it's going to be a failed intervention itself. In any case, yeah. So if somebody basically then goes through this entire process and there's actually a business that was created just in 30 seconds, do you guys then also, assist them with getting funding for, the
outlay of it? Funny you say that. Just this past Saturday in Magalies, we had a pitch fest for 40 entrepreneurs where we connected the entrepreneurs with Dragons itself. Nice. So we do help entrepreneurs with funding and any form of support services at an operational level itself to get them off the ground, and also market access opportunities. We have our own events to connect entrepreneurs with corporates and other funders or potential customers of yours to help grow and scale your businesses. Great, that's a mouthful. So ja, Pieter, vir daai unicorn idee van jou, kom ons kyk maar, hier sit die man, jy moet maar na die tyd 'n bietjie met hom gesels. Baie dankie Thys. Ek moet dan net sê, dit lyk baie meer asof jy met hierdie pragtige boshare van jou eerder 'n Bollywood of 'n Hollywood ster kan wees. Maar ja, dit was dan die stigter en bedryfshoof van die Unconventional CI. Moenie weggaan nie, ons is net hierna terug. Sukkel jy met vet? Tenace het nou 4 nuwe tuisverslankingspakke. Is jou middellyf groter as 103 cm? Jou appellyf is 'n Tenace top. Raak ontslaaf van selluliet, breë heupe en groot boude. Jou peerlyfie is 'n Tenace bottom. Jy is vet van kop tot toon. Jy is 'n Tenace all over. Ly jy aan stresvet? Jy het Tenace se stresvet nodig. Tenace werk regtig. SMS jou naam na 44021. Goed, jy kyk nou. Goeiemôre. Good morning. Nou ja, dis weer Tenace tyd en Tenace help al byna 27 jaar mense om veilig en vinnig gewig te verloor. Een van ons gunsteling stories, Sanet kuier saam met ons en is hier om vir ons te wys hoe Hannie 70 kg met Tenace verloor het. En ekskuus dat ek so lag, Sanet, maar welkom. Jy's dierbaar. Besige storie hier so tussen ons twee hier agter die skerms. Maar ons is bly jy's terug om vir ons 'n bietjie meer te vertel. En ek wil graag vir jou vra, kan jy nog die dag onthou toe Hannie met Tenace begin het? Ja, Elsa, weet jy, ek sal dit nooit vergeet nie, want ons adverteer ons 44021 SMS nommer so baie en Hannie se man Gertjie kon net glad nie vir Tenace aan die hande kry nie. En op die einde van die dag het hy vir my 'n WhatsApp gestuur. So as jy vanoggend vir my luister en dalk nog nooit vir Tenace aan die hande kan kry nie, stuur sommer nou 'n WhatsApp na 063 062 1888. Maar wat interessant was, is dat Hannie 141 kilogram geweeg het. Sure. En sy het regtig gedink Tenace is so duur, sy sal dit nie kan bekostig nie. Maar vandag is ons Fatbuster net R250. So as jy vandag R250 het, kan jy met Tenace begin. En dan dis nie die ergste van alles nie. Jy kan nog 'n gratis nou daai metode ook kry as jy nie geld het nie. Onthou mense, ek doen hierdie werk omdat dit my passie is om mense te help wat moed opgegee het en dink hulle kan nie meer maar word nie. En net so was Hannie, want Hannie het net 1 nier gehad, nog steeds seker. Sy definitief nog net 1 nier, ek dink so. Maar wat belangrik is, sy was op ons het net te veel gelag, ekskuus julle, dis nie iets om oor te lag nie. Maar sy was op 28 verskillende bloeddruk, kroniese medikasie, cholesterol, medisyne, dit was rof hoor. Sy was baie oorgewig en sy het 70 kilos in 'n jaar verloor. Kyk, en ek dink dit, as 'n mens net daai resultaat kan sien, dan is dit regtig iets om op trots te wees. Maar hoe het sy geweet met watter Tenace pak sy moet begin? Julle, dis maklik. By Tenace kyk ons waar sit die meeste gewig op jou lyf. Met ander woorde, met watter area in jou liggaam sukkel jy. Elke keer as jy vir my smile, dan wil ek lag. Julle moet maar verskoon. Hierdie plek is vol grappies. Wag tot julle sien wat kom nog. Dis nog niks. Maar ja, by Tenace kyk ons waar sit die vet op jou lyf. En Hannie, omdat sy meer as 15 kilos gehad het om te verloor, was sy 'n all-over fat attack. Okay. So as jy nou vanoggend met losvel sukkel en gewig het van bo tot onder reg oor jou hele liggaam, dan is jy all-over. Julle mens lag nie oor vet nie. Dis eintlik 'n baie ernstig. Dit is ernstig, maar ek dink as jy dit so 'n bietjie ligter maak, jy weet. Ja. Soos wat hulle sê, no pun intended, maar dan help dit ook, jy weet. Dit presies julle. Goed, so bottom fat attack. Baie dames kla oor selluliet, verskeie plekke. Help dit regtig en wie is dan 'n goeie kandidaat? As jy 'n groot boude het, ja, en breë heupe en selluliet, is jy 'n bottom fat attack by Tenace. Nou beter jy jou foon vat en vir my 'n WhatsApp stuur na 063
0621888, want as Hannie 70 kilos kon verloor met 1 nier en 28 kroniese medisyne, waarom kan jy vanoggend hier saam met ons lag en gesels? Ja, so dis dadelik, daai foon moet dadelik uitgehaal word en dan moet dadelik kontak gemaak word. Goed, die tyd is besig om ons vinnig in te haal, maar ek wil vinnig vir jou vra, gebruik mans ook Tenaz? Ja, ons is baie lief vir mans by Tenaz, hoor. Okay. Ek hou van mans, is wonderlike goed julle, maar 'n man nee, kyk, die meeste mans is top fat attacks by Tenaz en hulle het boepense en biermage, maar net so ook die vrouens, hulle lyk effens swanger, dan is jy 'n top fat attack by Tenaz. So vat hy foon en stuur hy WhatsApp na 063 062 1888 as jy wil maar word. Ek gaan vir jou vra dat jy weer daai nommer sommer vir ons herhaal. 063 062 1888. Dis eintlik 'n baie maklike nommer. En weet jy wat, dis nooit te laat om maar te word nie. Tenaz werk regtig. Ek dink dit is dalk waarmee ek wil afsluit. Dis net om vir jou te vra, baie mense verloor dalk 'n bietjie moed en dink, jy weet, is daar nog hoop, maar dis seker enige tyd die regte tyd om te begin, net so vinnig. Julle. Kyk, dit is regtig nooit te laat nie. Ek wil vir julle sê, ek praat nou van eie ondervinding. Kyk, ek was al die jare rietskraal, plankdun en nou na trauma so vet geword en ek's darm 33 kilos af. So hou my dop. En nie net ek nie, Tenaz het 180 000 mense reg oor Suid-Afrika, Afrikaans sprekende mense wat maar geword het. So waarom kan jy nou vanoggend saam met ons kuier? Nie vir my daai WhatsApp na 063 062 1888 stuur nie. Sanet, baie dankie vir 'n lekker ligte gesprek oor 'n baie swaar onderwerp. So SMS gerus ook Tenaz na 44021 en bly ingeskakel want ons is nou weer terug.